7 mo iseleng se se neng sa bewa kgwedi ya Seetebosigo ka ngwaga wa 2022. Mokwaledi wa lephata leo Dr. Dikgang Baipoledi o fa go tlhalosa ka phitlhelelo e. Dr. Baipoledi ra go amogela mo Botswana tonight. Ke a leboga mmaetso. Re bua ka go fefoswa ga go ajwa ga ditsha mo lehatsheng la Botswana. Re tswa kgakala re tlhaloganya gore ba banditsha tota ba o ka re ba bonya ba ba tshupa batho ba tlhalosa gore ba na le bo 20 years ba le mo waiting listing bo 30 years ba le mo waiting listing. Mme mo nakong ya gompieno re tlhaloganya gore le na le phitlhelelo e tona 96,000 within a short span ya 12 months. Motho a batle go itse gore le dirile jang gone gore le hitlhelle dipalotse. Ba ke boitumelo yo bogolo ke tsa gore le wena o ka itumela gore re dirile tiro e kgolo thata. 10 years pele ga nako e buiwang e buang le go boela 20 years go ko morago go ne go irwa bo 6,000 ya di-plots ka ngwaga countrywide. Le se neng tautona re ya re tswang ko seemong seo re baakanye gore go nne botoka. Mme go tswa ka 2022 jaaka o bua ka June go tla go tsena gompieno ne re ipoletse ka beregeditse earlier mme ga go a kgonala ka mabaka a nkannang ka bua ne re na le nako. Mme hela gone re go rugile mo go tloga re tshwara 100,000 ka re shota ka 3,000 go tswa sepe motho a kare ke mme go ne go dia eng ne go dia di tsamaiso tsa nako yo tseng ka se ke tse thata mo go tsone. Mme thata se ke se itseng ke itse gore patlo ya lehatshe le go le tsweledisa go ira dithulaganyo tsa gore di tla go abiedisa di na le dikgato tse di mmalwa ka gore ke planning ke surveying jalo yo dithulaganyo tseo ke tsone tse di tleng di tseye nako. Mme gompieno ile tautona a laela ra be re bona gore bonela bone tswempelonyana tse re na le tsone re taboge mme ra kgona le di-land body di-body tse di tlhomilweng le bone bo baema ka dinao ba taboga le rona. Ke yone pharologanyo e tsileng eo gore ne re agetse le go kola ga tautona mosako. Mme motho a ka batla go itse gore ga re bua ka ene 96,887 o tlhalosa jalo gore it's countrywide. Mme go na le ba e leng gore mo nakong ya gompieno ba santse ba ipelaetsa a go na le gore ka re kgarameditse thata dipalo tse go na le mahelo a leng gore gongwe go santse go na le madiadia go le bonya kana go tsamaya sentle le ha tshelotlhe ka bophara kakaretso go tsamaya sentle. Mme nka go a se ka ya sa gore jaaka ko Chobe ne ba ipetse palo e rileng ya ditsha tse di ang go tsena mo go 100,000 mme bone ba irile 184% more. Ba ba tshwanang go gantsi 195%, ba tshwanang go kgalagadi 132%. Kore mahelo a ke a balanga ditsha di emetse batho setse di batla ya rena le waiting list ya ditsha ntse rena le waiting list ya batho. Mme go na le mahelo a go tlasenyana ke boammaruri jaaka ko Kweneng ba tsamaya ka 73%. Le ko ngwa ketse ba tsamaya ka 73%. Mahelo a mangwe a go godimo ga 73%. Jaanong motho a ka batla go itse gore a jaanong ga re ne re a bayana ne re simolola re ra go ba 1993 e be re tsana go 1994 kana go na le sengwe se le neng le se dirisa gore la be ditshatse ra le maranyane ra bitsang LIS Land Information System le Stardust tse le go ditsentse ditshatse tsotlhe le ba ba applyileng botlhe mo teng re ba ra itemogela gore go riana batho ne o mongwe o na applyile thata na applyetse 32 land boards. Go ne hela go ne mo go apply gantsi mo ne go dira go ne kete batho ba bantsi yana ha re tse re tla go tlhotlha dilotse ga bo go hela batho ba wela kwa tlase re ba beile e bile maitsang re ba banana ke ra la gore se re tsama ha go age go tlase mme ba bona go boammaru go na le bangwe ba leng gore ga re ise re ba be ba ka tsela ngo ka itlhela gore di-land board tsa bone di ba biditse ka nne go tabogilwe ga ba ka ba utlwa be ba sala ko morara ba khupile gore ba ikatametse land board ba bangwe ne le ba tswa ka bela di pampiri tsa bone di sa bonwa jalo ga re itse ope gore a bue santse ra go tswelela la go heta 100,000 re tswe go tswelela. O tlhalosa jalo gore kana re bua le wena o le mokwaledi ko lephateng a re bue ka makgotla a bang ditsha o ha se kaisa ka lekgotla la Kweneng
kweneng re itse gore go na le bo mo go ditshane mo teng ba ba nang le dikgang tsa bone mo teng mme o tlhalosa gore bone o ka re ba go 73%. Ke batla go dirisa kweneng ke mo tshwantshanya le mo go ditshane ke mo tshwantshanya le botlokweng ba leng gore ba gaufi le ga borone re itse gore ke tsone dikgaolo tse leng gore di o ka re batho ba rata ditsha gaufi le toropo eo gore ha re bua ka boditsha gone mo mahelong ngwane ao yona re bona e tsamaya jang gono ko tlokweng 94.6% mo ditsheng tse ba nang le tsone kana tlokweng ke motse o monyenyane diplot tsa bone di dinyenyane ga dipalo di dintsi mme tse ba neng ba na le tsone ba bile 94.6%. Batho gone ba kgobokanye go ba ithaba ba ka bona ditsa mme tota go tloga go hela gongwe ba ta announce go ba bolela gore ga re nke re tlhore tsa di-application le ga se ga leo ha o ya ko mogodisane ne re tsere masimo sa ntse re sota out dikgang tsa gore ba bewa jang ba ba neng ba re tsaya masimo mo go bone mme mo ngwageng nngwe ke na le tlhomiso ya gore go tsile go bewa dipalo tse di ko godimo thata around mogodisane le mo kweneng tota la general ebile ne ke bua le molastilo wa land body ya kweneng hela this afternoon a ntlhomise gore nya re tse o bolola mathata a rona ko mogodisane ke bo maipa hela a ba re sutele sa re ba kopa ka July last year gore re suteleng re kopa gore ba re sutele tle re be ba tswana sentle o tlhalosa gone gore kana le dirile sentle re hile se ka isa tshobe leng gore anong e hitile dipalo ebile jaanong ba tshwarela hatsi ba tlhoka o tlang go la applyela go letsa dikgwetlo tse leng gore go motho a ka re le kopane le tsone mo go yone tiro e go netefatsa gore le go sa ka halentshang le hatse ka teng e ne le dikgwetlo dife tsholelo jaanong ka gore kana di-board tsa rona ne di tsana gantsintsi go raya gore ba bitsa batho gantsintsi go raya gore ba duelwa mo go nneng ho le go tsamaya mesepele go latela ko batho ba ka bewang ditsha teng ne le itsholelo yo le ditsompelo tse di tlhokagalang mme re lekile ka tse ne re na le tsone kgwetlho bobedi ne le gone go harologanya batho ba ba dumelang gore ba batla go bewa hela ntse ba beilwe re le ka go ba supetsa gore nyalo beilwe yana go raya gore ha re bitsa batho ba le 100 re batla go ba ditsa di le 10 ra go hela re bonye batho ba le 5 re boa re bitsa gape gore re tlhotlhe ba ba sa tshwanelang go bewa go yempele jaaka o tlhalosa gore dipalo tsone di go godimo ra bona gore lo dirile sentle o tlhalositse jalo gore ditsamaiso dingwe a di ne tshwanela ke gore di hatole le kgone go baakanya gore di tsamaya sentle mme go yempele mo ka bonditsha re sologela gore tla tswelela re bona nka re gongwe this type of efficiency kana ke gona hela gore tautona ona a tsentse thupa nya mosepele re o tshwere wa gore re dire dio ka boheo potso ke gore a re ha tselone le tla bentse le teng kana go tsantse re boela gape re go batla le hatsi mo go ba ba le tshwereng re ba neele madireletse ha re dumalana re be re boa re baakanya gape re ba batho ke yone la kgwetlho re tla be re le baganye le one ka gore metsi ya rona tsharabogile thata e tsere mahelo a ana sa tshwanela gore a tsewe ke metsi mme ha le hatse le teng ra go tswela ka lebelo lo tshwana go na le tsone dikgang tsa gore o ka re ano ga go bile itlhele re bewa ko eleng gore ke re be ke ga gona le ha ileng ga gona eng le gore o wa thibela wa itse tota land board go ha e re le hatse le teng mme ke ekwa mme o ka re ga gona ditsompelo go ga gona ditlhabologo kwa dio tsa ga re di dirana re ba batho re itepatepanya le gore kana NDP plan ya reng re itepatepanya le gore ba bo BPC ba bo water bona ba ya kae kana re na le setsha rona ra ba o itse gore potso e thata tota kgaitsedi ka gore metsi e re nang le yone gompieno yana a ke seroe a ke maung a ke kanye a ke molepolole e tlhomilwe pele ga dikgantse pele ga gona motlakase le metsi le batswana ne ba ira jang jaanong potso ne nna gore a re itse batswana go aga jalo re santse re batla go betla ditsela re tsaya re kganelwa ke itsholelo kana re reng kana re ba letlelele mme palamente ya bere a batho ba bewa ga re bere ba bang jaanong kgang ke gore ano ditlamelo di ba latele ditaboge di ekwa ha itsholelo e letla di dirwe jaaka ditsela metsi le motlakase emma yone kgwetlho e teng mme a re itekeng ba ga etso re itlhabolle re ikagele kgwetlho e teng re iteke re itlhabolle re ikagele disaketse lo di abile le di hile batswana o tlhalosetsang gore le dudinetse ebile ne la bela le banana mme le re itse gape gore makgotla ka boditsha a mangwe bana le dikgang tsa bone tsa gore kana banana ra baha mme go tsogong ba rekisa ha ke tsho jaaka le di abile di le kana go se tso gore ke tso di le kana nka mo sebakeng sa gompieno
ga ke na palo ya tse di setseng di dule beng ba tsone di atleng mme ke gakologelwa ga re le ga tlokweng ga mo dibekeng tse di hitileng kgosi ga boreng ko tlokweng ona a buala ka bonako a la re gompia ra di bile ditsha tse dintsi ebile half of ditsha tseo di ile mo di atleng di sele ko re a lela gore o ka re e se bananagela batho ka bontsi ga ba bone tlhotlhwa ya lehatshe gore lehatshe le ko godimo ke boswa bo tshwerwe ke le tlotlo yaanong ba le ntsha ka bonako mo diatleng tsa bone be ba sala ba itshopere yaanong gone mo go tsile gore neela batho ba ba tla bong ba sena gore ba ka bewa ka nne ba beilwe mme ebile gape ba sena ga gabo o re itse go na le batho ba ba nna mo nageng kana mo mekgwatheng gone go mo yana go a tshwenya emma ya bobedi kgang e tshwenyang gone o ke gone gore jaaka batho re ba beile ditsha ka bontsi jaana ebile bangwe e le bannana ke gore jaanong bontsi jwa batho ba ba beilweng go tswa ko morago kwa ga ba tlhabolola ditsha yana re ipotsa gore a ke re simolole go akanya gore morago ga lobaka lo lo beilweng ga o sa tlhabolola a re di setseng kana re ile jang mme molao o tla nna ntse o betlwa go itlhela re wela gore ditsha di tlhabololwe se ka tsa bewa hela mo go tse di seng di bewe re sologela gore re tle re lebile target e neng e beilwe re sologela gore ra go goroga mo targeteng e leng dikgwetlho tota re sologela go reach target le re sologela kgwedi e hela kana beke ya ntlha ya June mme ebile motlotlo raitso tona wa lephata Dr. Muzwinela o tla ba ile go kamela peo ya setsha sa bo 100,000 re tsa go lo tla nna teng lo tla re tshologa mokgosi gore re supe gore re gorogile mme re soya gore e ka nna diragala gongwe pele ga kgwedi e hela kana mo tshimologong ya kgwedi ya latelang ka gore land body di ga ketse di a bang ga re itse re tla begolo ko ka ene 100 ra go mo tshwara ga kae mme hela ha tla bang e regalela teng ra tla be re le teng okay ke batla gore re boele ko goreng batho ba batla go ipona ba dukulogile toropo a ke Gaborone a ke Francistown segolobogolo jang toropo ya Gaborone mo nakong ya gompieno kana bogologolo ne re hela gore ke batla setsha e be le gore go kwa go kgona gore ka gona motho e be le gore o a beiwa mo nakong ya gompieno motho ha sa ntse a batla setsha mo Gaborone le tikologo tota motho a ka leba kae gore a ka apla ga e tlholo ka leba go sele ke gore ya lengwe ite ba ga land body hela ka gore le ha tshela Botswana lotlhe ke planning area le setse le kwalo ka molao gore ke planning area ra le plana re tshotse di tsa teng yana go re ko land body gore ke kopa setsa bone ba tla go ba tota e bile re tshwantse re simole go buisanya gore ha e le gore ke na le ditsha tse di ko motsing wa mo kgaolong ya mo Lepolole ke eng ka sekere e roa apply ile o le ko Nshakashoko ra go ba go mo Lepolole ka Saturday go mo re simole go bua dikgantse a o tshwanetse go bea hela go motsing o batlang la o sena setsa milisa dile go sele ha re senonna re goroga go 100,000 re tlebe re ema jaanong ka gore re itlhetse selo sa rona re boela ko tsamaisong ya rona ya malatsi otlhe re itseng re le lephata kana re dira jang nyamma hela ka re goroga go 100,000 tota mosepelo o ne o tsweletse re ntse re ba akanya ditsha tse dingwe tse le gore tla be re di aba mme ra go tswelela ka lebelo lo tsweletseng re laolwa ke gore a tsone di teng le batho a ba teng ba ba ka bewang kana mahelo a mangwe ga rena batho ke ntse ke a e boelela ga rena batho re na le ditsha ke dumela gore kgang ya gore mahelo a mangwe gana batho mme ditsha di teng Dr. Baipoledi ke yone ya gore ditlhabololo di ko kae re ka re ya ra ditlhabolodi go kae mme ano ha se re dira bothuo le tlotlo le botemo le tlotlo ga re batle go nna go bapa le tsone ke gone gore re tswelle re dire thuto ra mo bathong ka go harologana ga bone gore botshelo ga bo ko ditoropong hela ra leboga e tsebele jalo puisano ya rona le Dr. ke kgone Baipoledi a bua le rona ka phitlhelelo e tona e leng gore ba inile le yone ka go lephateng la lefatshe le metsi ba itlhalla jalo 96,887 plots tse leng gore ba setse ba di abile mme bana ba iphile selo sa 100,000 plots mme bila tlhalosa jalo gore ha ba go goroga go gone ya bo 100,000 tebe le gore jaanong bana le moletlonyana gone go supa gore re gorogile mme bila tlhalosa gore ga ba eme ba tlebe ba ntse ba tswelela go netefatsa jalo gore gongwe le gongwe ko leng teng o kgona go bona setsha a tla re se ka ra ganela hela mo Gaborone le ko Francistown re tsena le mo mahelong a mangwe gape ko leng gore re ka kgona go bona ditsha teng gore le wena o nne le setsha ke tshwanelo
pono ya gago mme a tlhalosa jalo gore a khotlhe le gone re ikiteng ka thupana re netefatse gore re tsenya ditlhabololo ga ba senonna ba re ga ditsatse ga re rekise lehatshe ga ba senonna ba re nela lehatshe. Re latlhegelwa ke matshelo a le mantsi a di-pedestrian, re latlhegelwa ke matshelo a le mantsi a bana ba e leng gore ba tlhokagalela mo malapeng re ribesetsa mo go bone.